khi tu te chỉ vậy ule tuần lai chu kan han rele vang thina amaro chu politics bo ruak te thil ngai nom tak te Mizoram politics bika alo thlenga chunga chuanin han soi ve chak zong te om thina tun tuma po hianin tun lai politics bo ruaka thil ngai nom le ngai ven lo tak thleng chho zut kara hianin enge mohan soi ve le ruling country chung te chu in ngai to ho le don te ang hei dampa bial by election campaign bo ruak tang tak chung chang te tin result lo chuak ta rural lai party an chak zo ta lo te chumikara ruling MLA then khatin an thil nor karnana ban anin huam thu anan soi hial thom te le thil dang sho takin kholai ti le social media ti te alwa ne hle maya heng zinga alang sar ber zinga mi Chief Minister Advisor Puti Bisidal Ven Chunga ban thu hi thilmak pol tak ani he chorkar thum zet aban nuwa azom le tur thu soi an ni le pe hi chu thilmak tak le danglam tak ani enge omzia enge entir aniang chin ban na hi enge omzia han ti hrim ate po kha mi puinol puitam tak tan kan fia lo thein kan thria chung te chu hriatang angin han soi puile cheu kan tumani hey aizol west one bear to MLA Puti BC nalven chunga hianin November ni som pasari dai to khanin advisor to Chief Minister Finance le planning ani na atanga ban na athe luta abana the lu ni takhi dampa bial by election MNF ticketa thantin ta Dr. Arlal Thangliana MLA ta na laglu ani ma ni che ani hun pa ngai le borok pa ngai nuaya MLA dinglai thi na awanga by election reng ruling party ne na sa tak an changje thina sarkar dinglai kum ni po alaman pum hlum ma by election ne ya ruling party an chaklo maya kha politics thirna chuanin ruling party tan po mol phona na satak atlinga chumi pialama result chwa nu loka sarkara din mun poimo tak lu mek tu MOS rank line bana athelu zui tamai kha ruling party tan phei chuan pema ching al thor an soyang maya thip tak tur kha ani hrim ani Puti bisil ven chuan bana thelu kha Chief Minister Thuron ani lo tile party rorel ani lo ti alo lang chun zom ngal thuaya bana thelu hlima Mizoramin TV News puitling le rin tlak kan nei zingami LPS Visionin akomna aban chan asoi kha kanen le chuan sarkar in opna hau taklo siam du na riru aput wangle JPM party thanduan zel nana anachel mek chu bansan atul nia ahriat thua soi ti ani Advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti Bisilal Ven Chungan Chief Minister nena Advisor to Chief Minister anin atanga bana atheluta sarkar in opna hau taklo siam do na riro aputawangde ZPM party thanduan zelnan he anachel mekhi bansan atulnia asia thu atarlang CM Thuron po nilo party nor nawang po ni chonglo dampa bial by election an tlang limte MOS rank laina bana thelu thi ZPM party thanduan zel na tur ani theidan tur chu chut puithiam ahar leya Puti bisilal ven chunga hi in khan campaign laya sarkar masalama advisor to Chief Minister patni ruat anni nataka lo soi sel thin tu ani awangin aban chana soi sarkar inopna hau taklo siam du na riru aput wang tikha apomom viawa India dan puya inziak dan asoi thin te po kha thudik tak ani state than khata minister tam tak in ruat awanga sumluang ral atam thin awangin constitution siam that voice som kwa pakhatna Constitution 91st Amendment Act 2003 nikhat thakhat sangnile pali atanga mantran ta khan Article 164 na khanin section 1A dalu thar ani hemi constitution a hian chiang takin chu achuangkal ani chuda chuanin MLA seat omzat atanga chuta zazela sompanga ayatam minister ruat lo turania chuti rual chuanin proviso a khanin Chief Minister tiamin minister sompani ayat claim ero
anom turani lo thung tia chuang ani Mizoram bek hi assembly seat somli chau nei kan ne wangin tena pa ngai za som panga chin ti manga te chuan minister paruk chau nei the kan ni nge ya amaro chu proviso a khanen minister som pani ai claim lo tur ti om telawangin chief minister tiamin minister som pani kan nei ve thei chau ani state lian zo ka te chuanin MLA seat tam tak an neya entinan ani tamber Uttar Pradesh a te phei chuanin seat zali pathum line neya chumi tanga za som panga po chu minister som ruklai an lo nei thei tho ti na an la nei thei tho ti na alo ni chu heti la hian tuna ZPM kai roi sarkar ding la hianin advisor to chief minister mi panga mek te ba ka hianin ZPM Vice President Dr. Kenneth Chongliana kha Planning Board Vice Chairman Cabinet Minister rank le ham thana zong pe ani meka ZPM Consultant Nilai Puhau ku Mahauzel kha Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman dain MOS rank pe kania Project Monitoring Committee Vice Chairman atana ruat puaral rinoma po MOS rank thau pe kani boka heti hian minister ni silo Cabinet rank pakhatle MOS rank pasari siam belte le minister pa ngai som pani kan nei mek tenen chuanin Mizoram hianin minister rank au mek hi mi somni kan nei ti na ani a heti angi thilom dana ni wang hianin in thlan ma a athulo au pui to thin ten chuan puti bisil ven chungan aban chan nia soi sarkarin upna hau taklo siam du na ril ro aput wang ati kha apomom viava amaro chu hei hi aban chan lo ni tak ta se tuna sarkara hianin advisor to CM big bo mi pangalai anom meka palita chu MLA ni line nia pakhachu MZU lammi ania atho pui midang pali la omte po hi ama zui ve turin a be sei ti na ania ngem ti zo na kha alo piang le nga la kar thum la ya ban nuwa anna pa ngai zom le tura thotluk na tuna asiam le ta niyo ma soi hi a be sei anga midangin an zui ve ta lo wang ania ngem ti te po ngai to thei alo ni ta bok ani thilchiang takero chu puti bisil ven chunga hi chief ministerin bang turin atilova party ho tu te point bang turin an nor bok lovani ti alanga ama thuwa bana athe lut remote maile ama vekin abana asud le ta mai ni alang hi akong manglo ang reng viava asud le don ani raw chuanin chief minister in pom lo thu asoi hlim khan asud le mai tur ni on tak ania amero chu apom sak lo chungin abana atnu kir du lo renga khamia kha chief minister le sarkar palzuna ang point alang lo thelo ani karthum zet pisa akai dulo nuwa tuna azom le tak chan nia soi LPS chanchin tharina puan dan kha en leila Aizol West 1 ZPM block 1 le true 10 an ngen wang tiani Aizol West 1 BL Chunga ZPM block 10 an ngen angin puti bi silal ven chungan advisor to chief minister finance and planning na zom le turin thutluk na asiam December ni thuma Aizol West 1 ZPM block 1 le chu sho puti bi silal ven chunga kha aban don khan abial mi puiten an nor thom thre turom lova tuna azom le chan bernia soi ama ngen tu ZPM party block pani te po hi bang tura nor tu an ni chuang lo ni ti alo lang thele a chuan lam dorom angreng tak chu ani hrim mai empo ni sala kan soi du zo ka chu kan democracy kal phunga hian sarkar phong vuan tu poimo chin abekin minister of state MOS rank laya om phak te hi chuan anma ni du thu nge ya ban na thelut anni point an en kolna hnuaya van duaina alo thlenemo thil dik lo alo thleninemo keima hi amo phurtu kani tia mo kalangame ti lang tina tan ban hi an thelut ve thina hetianga moral responsibility lak ngam hi chindan moi tak ani buaina le harsana lo thlen changin chutiang din muna banna an thelut ani chuanin atlang point chief ministerin imo anilove iti sual anilove tia lo changin an lo pom sak lo tlang pui thin ani amar chu tiang ni si lawa banna an thelu reng rengin
Chief Minister ti tir ani zel thin kun kal to kanin point hei hi thil kal phung pa ngai nia entiunan Mizoram bika mai po tun hnai dewa Congress Ministry hun mai khan en taila pularin moyan Minister ni na tanga ban na thelu kan Chief Minister thuro na thelu tania MYC Chairman atanga puti sangkungan ban na thelu po khan Chief Minister thuro bokania tin ai hnai le dewa po MNF huna Dr. KB1 aban po khanen Chief Minister thuron bok ani puti bisil ven chungai ro hi chu Chief Minister in bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lova ama thuina banga ama thu bokin azom le don ani tamel bera kan soi to angen an niang chin sarkar din mun poimo ber lua chin te hi chu tu te emo laka an lungoi lo wang emo an kal phung emo engemo lungoi lon an nei wang emo maya bana thelut mai tur an nilova sarkar thu nei tu te hi chu ti tau vel mai maya bang le lo ti vel mai tur an nilova democracy kalpunga apa nga ya chuan Chief Minister thuron ni lo le party thuron ni lova an bang ani raw chuan party chuasan du wang ani thin hengten hianin puti bisil ven chunga bana thelu chan le azom le tak dana hian mi puinol puin kan thian ve phalo thon thungai nom tak chu a om ani melani longai to zui ve te ule